Uspoređujući situaciju u Sloveniji i Hrvatskoj, ono što smo zaključili je da Hrvatska je malo naprednija od Slovenije. Pravi casevi u Hrvatskoj su već počeli pojavljivati prije nekih godinu i pol, 2 godine i zapravo prije godinu i pol već bilo Facebook stranice koje su imale gotovo 100.000 fanova, aplikacije koje su imali preko 100.000 korisnika. Sada, nakon tih nekih godinu, 2, skoro svaki brand je već na Facebooku. Neke stranice imaju preko 150-200.000 fanova, najjači 24 sata ima 300.000 fanova. U svakom trenutku i sada u ovom trenutku kad govorimo ima valjda jedno 5-10 aplikacija koje su aktivnih, jako kreativnih i tako dalje. Ono što se nama čini da Hrvatska kako je puno prije krenula na Facebook, da su agencije i sami klijenti prepoznali Facebook, sad već stvarno svi pokušavaju biti na Facebooku, svi se trude, čak odvajaju budžete, čak Facebook integriraju u druge kampanje, tako da dobimo jednu sveobuhvatnu kampanju koja uključuje Facebook. I mislim da je tu u prednosti Hrvatska, zato što je malo prije prepoznala Facebook i prije krenula na Facebooku. No mislim da to je jedna velika prednost Sloveniji. U Hrvatskoj čini nam se zapravo da već svi su na Facebooku, da svaki tip brenda je na Facebooku, dok u Sloveniji možda još neki potencijal neiskorišten, možda neki tip usluge nije na Facebooku i čini nam se da zapravo tu ima dosta potencijala doći na Facebook, biti prvi prije konkurencije i da to definitivno može biti neka prednost.